در مجلس هفته‌ای مقامات اجرای حکم دولتی کیانتاتی روبروی رئیس شهر خالق‌زاده عبدالخالق برگزار گردید. نخستین مسئله پیشگیری بیماری کووید 19 پرزور نمودن کارهای تشویقاتی ترغیباتی در این سمت توجه به معرکه واکسیناسیا مورد گفتگو قرار گرفت. علاقمند به این موضوع معاون یکم رئیس شهر محمد صادق صفرزاده اخبارات داده اوید تدبیرهای در این سمت اندیشیده سخن راند و گفت که موافق نقشه در شهر دیهات پنجکین باید 180,000 نفر ساکنان واکسین گیرند. تاکید شد که باید کارهای فهماندهی در بین مردم با کلی بهتر و موهیت و اهمیت این معرکه فهمانده داده شود. برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی از مسائل دیگری جلسه بود که از روی آن معاون رئیس شهر شوکت بابازاده اخبارات داد. رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده از روی این مسئله راهبران کارخانه تشکیلات و اعضایان استاد شهری را پرسیده آنها را وظیفه‌دار ساخت که بعضی برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی باید پیوسته زیر نظر باشد. از جمله توجه مسئولان به مسئله‌های تامین اهالی با آب نوشابه، جدا نمودن زمین برای آنهایی که منزلشان از سیل خسارات دیده است، تعمیر مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 38 دیگ شدک و بنگاه طبی بنیاد پول روانه کرده. تاکید کردید که در بنیاد منزل برای آفت‌زدگان 17 روز معین شده به این کار متخصصان باید جلب کرده شوند. همچنین پیشنهاد کرده شد که سنه 20 آگوست نشست مطبوعاتی علاقمند به تدبیرهای اندیشیده جهت برطرف نمودن عاقبت‌های سیل تشکیل کرده شود. اشتراکچیان جلسه همچنین تکلیف رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده را بابت هوسمند نمودن نفران در برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی فعال خوش پذیرفتند. بعد در جلسه مسائل مختلف دیگر از جمله کشت تکراری، غنی ساختن بودجه شهر، کشت بروقتی، وابسته به طلبات اقلیم پرورش نمودن حاصل، توجه به دورنمای کشت پرورش زراعت‌ها، وسیله کارهای آبادانی، زمستان‌گذرانی، بنیاد میدانچه ورزشی در جماعت‌های دیهات، آمادگی بندلی، دستگیری دستی فوتبال سراسر، توجه بیشتر به تازگی شهر مورد محاکمه و خلاصه برآوری قرار گرفتند. رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده جلسه هفته‌وار را جمع ساخته و گفت که امروز که ما در عرفه 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری اسلامی قرار داریم باید مسئولیت و ننگ و ناموس بیشتر داشته باشیم. در سازیم که وطنداری برابر سخن در عمل نیز بیشتر باشد و با سزاوار استقلال گرفتن سالگرد نوبتی استقلال کشور اثبات سازیم که ما پنجکینیان سازنده بودیم، سازنده هستیم و همینطور سازنده بنیادکار خواهیم ماند. در جلسه وسیع ستاد شهری مبارزه بر ضد بیماری کرونا ویروس معاون رئیس ولایت سوخت زینورا عظیمی، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده و دیگر مسئولین اشتراک نموده توجه راهبران و اهالی را بر رعایت طلبات ضد اپیدمیوی جلب نمودند. با مقصد تقویت بخشیدن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت پیشگیری از انتقال و پنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس و همزمان از جانب شهروندان راهبران تشکیلات اداره ها سری وقت گرفتن واکسین ها جهت پیشگیری از این بیماری خطرناک سنه 31 ایولی سال روان در جلسه وسیع ستاد شهری مبارزه بر ضد پنشوی بیماری کووید 19 که با اشتراک معاون رئیس ولایت سوخت زینورا عظیمی، رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالق‌زاده و دیگر مسئولین برگزار گردید، سمت‌های اساسی فعالیت ساختارهای دهدار برای هرچه زودتر انجام دادن نقشه واکسینگیری شهروندان و راه ندادن به پیشگیری این بیماری خطرناک به طور خیلی عمیق تحلیل و بررسی گردید و شخصان مسئول وظیفه دار شدند. در نزد اشتراکیان جلسه معاون سردختری بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین رانا عبدالله و پیرامون آمادگی مؤسسه‌های طبابتی و تامین آنها با واسطه‌های ضروری گزارش مفصل داد و از جمله تاکید کرد. مؤسسه دولتی بیمارخانه بیماری سرایتی برای قبول و طبابت بیماران آماده بوده در مؤسسه طبی شهر پنجکین برای پیشگیری سرایت کرونا ویروس کووید 19 یک قطار کارها به انجام رسانده شده است. از قبیل مجهزگردانی مؤسسه طبی
бо таҷрибаҳои нави замонавӣ аз қабили оксигенатор, сехи оксигенӣ, дефибриллятор, дастгоҳҳои нафаскашии сунъӣ, оксиметр, ҳарду монитор, дастгоҳи сенсории пошдиҳанда барои безараргардонӣ ва баллони оксигенӣ таъмин гаштааст. айни ҳол дар масъулияти тандурустии шаҳри Панҷкент ниқобҳои муҳофизатӣ, либосҳои муҳофизатӣ, либосҳои яккарота, либосҳои бисёркарота, ҷиҳозҳои бистарӣ, айнакҳои муҳофизатӣ, дастпӯшакҳо, испари муҳофизатӣ, респиратор, термометри фосилавӣ, маводҳои дезинфексионии хокии хлор, маводҳои доруворӣ, антибиотикҳо, маҳлулҳо, доруҳои зидди ретровирусӣ ва доруҳои ғарб, маҳлулҳои антисептикӣ. бо қарори раиси шаҳри Панҷкент 160 000 сомонӣ маблағ барои маводҳои хӯрока, маводҳои доруворӣ ва либосҳои муҳофизатӣ ва маводҳои дезинфексионӣ ҷудо карда шудааст, ки барои беморхонаи сироятӣ масраф шуда истодааст. аз тарафи раёсати тандурустии вилояти Суғд маводҳои доруворӣ барои бемории сирояти COVID-19 ҷудо карда шуда дар беморхонаи бемории сироятӣ дастрас карда шудааст. мавриди зикр аст, ки дар ҷаласаи истод муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баъзе иродҳо ва камбудиҳоро иброз намуда, ҳамзамон барои ислоҳи онҳо дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошта шуд. аз даромади беморхона ягон хел қоидаи риояи бехатарӣ нест. ҳатто намедонам як бор ҳамин одоби хизматчии давлатия пурра ино бомехтам дар кор. ягон ҷой меред на роҳбар, на муовин дар ҷои кораш нест, ё агар мефаҳмадам манам о соати агар 10 оғоз карда бошам соати 12 баъзе роҳбаро баъд назди мо ба ҳозир шудам. мебахшедам ман иззати нафси ягон кас парастӣ нестам. манам мисли шумо ҳастам, манам як хоҳари шумо, духтари шумо, фарзанди шумо ҳастам. яке вақте мефаҳме ки бемор зиёд мешавад, фавт зиёд мешавад, ман шахсан ҳеҷ вақт ягон рӯз карда наметавонам. он чи камбудӣ ҳаст мо бояд якҷоя ҳал кунем, гӯем ва аз пайи ислоҳи он шавем. муҳтарам муаллима супориш додам, мо чӣ қадар корҳои ҳамон масъалаи маблағ ҷудо кунем дастури муаллима карда шуд. мо дар гарчанде ки дар лои шумо маблағам бошад барои харидани ҳамон маводҳои доруворӣ инчунин дастури муҳтарам раиси вилоят буд вобаста ба харидорӣ намудани дору мо шумо кӯмак кардем. лекин ба ҳар сурат бояд ки мо дар самти фаъолияти кории мо бояд ки пеш аз ҳама диққати ҷиддия он нафароне ки ҷамъият кади кор мекунанд. баъд мана имрӯз 3 рӯз шуд аллакай шикоят ниҳоят зиёд вақте ки ваксина мегиранд ва инструксияша дастурамалаша фаҳмондан дар ки ҳолати бемор чӣ хел мешавад. худи нисфи кормандои ҳукумат ҳамашон ҳамон тасошан 38.5 мо касал шудем мегӯянд, лекин ҳамоно фаҳмондан дар кор ки дар рӯзи аввал чӣ хел мешавад, дар рӯзи дуюм чӣ хел мешавад, корҳои фаҳмондадия пешакӣ фаҳмондан дар кор халоки чӣ хел корбарӣ карда шавад. дар ҷаласаи истод сардухтури маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии шаҳри Панҷакент Атохоҷаев Бурхон, мутахассиси маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии вилояти Суғд Абдумавлон Абдуллозода ва дигарон ба сухан баромада андешаву мулоҳизоту хешро пиромони андешидани тадбирҳои фаврӣ ва роҳҳои ҳарчи зудтар бо ваксинаҳо таъмин кардани аҳолӣ иброз намуданд. аз санаи 01/06/2021 зиёда аз 700 килограмм маводҳои безараргардонӣ дар хиёбонҳои рӯдакӣ, маҳалҳое ки бемор ба назар гирифта мешавад, ба қайд гирифта мешавад, аз тарафи марказ пурра безараргардонда мешавад ва хонаҳое ки бемор ба қайд мегиранд аз тарафи сохтори госпитали КАЦ ки пешниҳод мешавад, пурра онҷо безараргардонда мешавад. айни ҳол дар таҳти назорати амбулаторӣ 20 нафар бемор қарор дорад ва дар таҳти назорати госпиталӣ бошад 8 нафар. аз тарафи марказ дар ошхонаҳо ва мағозаҳои шаҳру деҳоти Панҷакент пешниҳодҳо роҳиди пешгирии бемории ковид пурра дода шуд. ин ваксинатсия баҳри пешгирии беморшавӣ бо давр талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастури супоришҳои асосгузори сулҳвақти миллӣ ба вазорати тандурустӣ
ҳозир дар давоми 5 моҳ 4 моҳи сипарӣ шуда бисёр корҳоро ба анҷом расониданд ки 3 намуди ваксина ба Тоҷикистон мо ворид гашт. Ин AstraZenecаи истеҳсоли Ҳиндустон ки ихтироёт ин Швейтсария мегӯем, дуюмаш ин Модерна рӯзҳои наздик ба Амрико ба мо дастрас шуд ва Ковакс ки ин истеҳсоли Хитой. Ягон аксуруломал ё ин ки мегӯем ба забони русӣ побочный эффект додагиш не. Шаҳрвандо қабул кардосиянд. Мана хеле ки ҳозир гуфта гузаштанд, баъзе аз шаҳрвандон гуфтосиянд ки вай зиёнашай, зиёнаш нест. Ин ба фоидаи халқ мо буд. Дорем ки массоваи иммунизатсия мегӯяд. Ин тамоми давлатҳо, тамоми дунёи ин бемории вабои аср ларзон ҳозир ҳамина карозиги одамо бениҳоят худашонро нороҳат ҳис кардостгиҳошон не. Хеле ки мо медонем дар умуман дар Тоҷикистони азизи мо 12 намуди ваксинае ки кор мефармонд аз рӯзи таваллуд ба кӯдаке ки якумин нафас кишида таваллуд мекунад аз модар ба шудан 12 намуди ваксина мегирад. дар ҷараёни маҷлиси истод муовини раиси вилояти суд Зайнура Азимӣ ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода роҳбарони масъулро мавриди пурсишҳои ҷиддӣ қарор дода барои ислоҳи камбудиҳо ва ҳарчи зудтар анҷом додани маъракаи ваксинагирии аҳолӣ ва ҳамзамон воситаи корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ, безараргардонӣ, риояи реҷаи ниқобӣ ва дигар тадбирҳое ки барои пешгирӣ аз ин бемории хатарнок муқаррар шудааст масъулинро вазифадор карданд.